Assalamu alaikum. Bir qancha жерден kelgan суроо талаптар боюнча бул кыска сабакты да тартайын деп чечтим. Бүгүнкү сабагыбыз ушул болсун. Мондай суроо бар. Кайсы жерден жакшы дизайнерлер колдоно турган, дизайнерлер колдонуш үчүн жакшы болгон ыңгайлуу кооз шрифттерди көчүрүп алсак болот, көчүрүп компьютерибизге орнотсок болот деген суроо. Бұл компьютерге орнотулгандан кейін болса, компьютерибизде бүт программаларды иштей берет ал шрифттер. Ошондой шрифттерди каяктан орнотсок болот? Шрифт дегенде өзүңүздөр билесиздер. Бир немеде программа иштегенде ал жакта жазылган жазууларды ар кандай немеде көрсөткөн жазуу түрлөрү болуп калат. Бул боюнча кыскача сабак даярдаганга аракет кылып атабыз. İnternetten izlep göröylük. Men bir kança bulak silerge sunuş kılam. En oңой bolsa Google'a kirip durup ele font, anglizce font bolup kalat. Font dep izlep tapsaňyzlar bolat. Birok biz üçün manili bolgan, biz üçün kerekli bolgan keyber nüanslarda unutpaşыбыз керек. Misal üçün biz dizayn daýarda atkanda Kiril tamgalарын koldanabız. Bir kança font, bir kança şrift Kiril tamgaların koldaboyt. Misal üçün şriftin nekendigi tuuralı eger neme kılıp atkan bolsaňyzlar, mındaki monday kılıp har bir tamganın jaýgaşkan dizayn kılıp daýardalgan bir şrift faylı ötken sabaklardan birösünde de koldangan bolçubuz, bir şrift yüklegen bolçubuz. Tak, ошондо кантип туруп биз көчүрсөк болот. Биринчи мен могул Dafont деген сайтты силерге сунуштайм. Dafont деген сайттан шрифттерди көчүрүп алсаңыздар болот. Мынакей могу жерде кызыктуу жакшы шрифттер бар, кол жазма шрифттер, могу жерде категориялардан тандасаңыздар болот. Албетте шрифттер тууралуу эгерде изилдеп чыксаңыздар өзүнчө толтура макалалар бар. İşte Gothic деген эмне, андан кийин айтайлык техно шрифттер дегендер эмне деги бул деген толтура немелер бар, макалалар бар. Мен алар менен неме кылгым келбей атат, силердин башыңарда оорутуң келбей атат, окуңар келсе окуп аласыңар. Men эң жөнөкөй кылып айтайын, дизайнда колдонула турган шрифттерди интернеттен тапса болот. Тапканда дагы аларды туура жерден таап, туура жерден алып колдонуш керек. Ошондой эле дагы бир маанилүү маселе, кейбир шрифттер дизайнерлер даярдагандан кийин шрифттерди лицензиясы платный болот, то есть сатышат. Эгерде коммерциялык максатта колдоно турган болсоңуздар, ал шрифттердин лицензиясын сатып алышыңар керек, болбосо кийинчерээк башыңыздар оорушу мүмкүн. Муну эскертип койгондон кийин таанышуу максатында болсо мондай сайттардан көчүрүп алсаңыздар болот. Мына мисалы үчүн мен азыр Dafont деген сайтка кирдим. Dafont.com. Бул сайтта аябай сонун шрифттер бар. Аябай мындай карап чыкса боло турган. Мисалы үчүн айтайлык, логотип даярдап атканда айрыкча мага керек болот. Бир логотип дайын шрифттерини. Мисалы үчүн эгерде кол жазма шрифттер эң көп неме болуп турган шрифттер мага окшогон керек болушу мүмкүн. Же болбосо мисалы үчүн мондай шрифт керек десек, бул жерден көрсөк болот кандай көрүнөт экендигин приблизительно. Даже могу жерге бир өзүбүздүн текстибизди жазып көрүшүбүз мүмкүн. Мисалы үчүн айтайлык, Алишер деп жазып көрөйлүк. Алишер деген жазуу кандай көрүнөт экендигин ошол шрифтти орноткондон кийин көрсөк болот. Ошентип туруп бул шрифтти эгерде бирөөсү бизге жаккан болсо, мисалы үчүн айтайлык, Modern Gothic деген шрифттерди карай турган болсок, мынакей атайын бир кейбир немелер да бар. Фильмдердин, немелердин шрифттери да бар бул жакта көрүп атасыңар. Вот мисалы үчүн эгерде ушул жерден жактырган болсок, бул шрифтти жөн эле мондай кылып туруп кирип көчүрүп алсак болот. Могу жерден скачать дегенди басып. Бирок биз үчүн маанилүү болгон нерсени жана айтканыбыздай эле эмне бар? Kiril тамгаларын колдош керек. Ошон үчүн биз Kiril тамгаларында бир нерсе жазып көрөйлүк. Мисалы үчүн айтайлык, Алишер деп жазып көрөйлүк. Колдогон же колдобогон шрифттерди ушул жерден көрсөк болот. Мынакей мисалы үчүн
birinci şriftimiz koldu etken. İkinci şriftimiz mındaki misal için mojerde Kiril tamgalarında koldu etken. Jana başka mındaki mojerden körsünüzdür oldu. Görünüzdür köpçülüğü Kiril tamgaların tanıma etedi. Oşun üçün Kiril tamgaların tanıgan şriftleri tapkan hareket kılış gerek. Tak. Misal üçün aytaylik daha başka bir variantga kelip göreylik. Bolsa janawarlardan nimelerin suretleri menen jasaşıptır. Bular da dizaynda ebe kerek bolot keyber учурларда. Men koldogon учурлар bolgon. Andan keyin misal üçün aziyatskiy şriftler dey turgan bolsak, Kiril tamgalарын koldogo etedi. Birok misal üçün bul jerde de latin tamgalары menen jaza turgan bolsak, aябай сонун nerseler чыгышы mümkün. Bilbeyim bular kanday tilde ne dep жазып atansın bilbeyim go, birok uşunday şriftler bar eken. Tak. Misal üçün onda ikonkalar kerek bolgonda neme bolgonda kollanışыбыз mümkün bul şriftlerdi. Tak, bu font boyunca menimçe жетиштүү boldu dep oylойм. Aytkandek bul jerde жакшы şriftler bar, birok Kiril tamgalарын koldogoşu mümkün. Andan keyin Google'dun şriftleri bar. Google Fonts fonts.google.com degen. Bul jerde bolsa misal üçün bul jerge biz dagı özübüz kalgan tekst жазышыбыз mümkün, şriftlerdi körüş üçün. Andan keyin bul jerde misal üçün körü tasmar bir kança şrift monday bolup jакшы чыгып atadi. Bul jerde bir kategoriya bar. Misal üçün language degenge Kirillik degen tandap koysak, Kiril tamgaсын kabul algan kategoriyalardı filtrlep koyat, şriftlerdi filtrlep koyat. Oşunday şriftler koldansak bolot. Bizdin dizaynımızda kanday kerek bolup turgan bolsa, misal üçün bunu biraz çoğaytıp da görüşüңüz mümkün. Kanday kerek bolup turgan bolsa, şunday kılıp koldansanız bolot. Birok, endi ekinci nüanska keleylik. Bizde bir gana nime emes, Kiril tamgası emes. Kiril tamgasından tышкары dagı 3 tamgabız var. To'g'rimi? Öňe degen tamgalar. Öňe, ö degen tamgalar. Bul tamgaları da поддерживать etiş gerek. Antkeni, misal üçün bizdin nimenin atını jaza turgan bolsak, kanalın atını jaza turgan bolsak, bak. Mojerge жаздык. Кейбir şriftler nekim onday bolup чыгып atadi. Gördüňüzlermi? Ü menen ö tamgaсын поддерживать etpeydi. Negizinden köpçülüğü поддерживать etip atadi. Bu aябай süýündürүүчү nerse. Nekim onday kol жазma nimeler de bar eken. Şriftler dagı. Birok bul jerden dagı misal üçün taba alбай kalışыңızlar mümkün. Oşonduktan ikinci filtrede koldansak bolot. Ikinci filtre mesela şu jerden Kirillik degen orunda Kirillik extended degen. Oşo extended degenimiz bolsa bizden öňe tamgalarındagy kolday turgan şriftler bolup kalat. Bul jerden bir şrifti jaktırgandan keyin any köçürüp alsak bolat. Misal üçün bir şrifti köçüreylik kompüterimizge, andan keyin any kanday ornatgandy göreylik. Tak. Bu jerde dagı dele bar bir koldogoy turgan başka bir program koşulup ketipdir. Dizaynda koldansa bola turgan bir şrift nime kılayın dep atam da. Misal üçün Lobster'di alaylık. Lobster köp koldanılan şriftlerden biri. Mındaki kayсы tamgalar kanday görünüp degen körsetip atadi. Tak. Bu şrifti download family dep atam. То есть bu şriftler üýbülösün köçürüp atam. То есть bunun boldu bar, jirneyi bar. Neki Lobster degen file keldi. Neki regular ele kelipdir. Kanday family desek dagı nima kıldy. Neki köçürdük, рабочий stolga çıgardık, açıp göreylik. Neki ol şrift uстановить dedi. Lobster regular kuruldu. Hem bunu öçürüp salsak bolat, bunu da öçürüp salsak bolat. Hem bolsa Corel Draw'a kelip turup, misal üçün bizden o öňe tamgalaryň kanday görünüp etkendigini görüş üçün o jerden Lobster degen şrift tabışybız gerek. Evet, Lobster şriftinde
Öňe tamgaların kanday görünüp etkendigini görüp atasыңар. Çoň tamgalary, kiçinegey tamgalary. Albatta bu okşoğun jakşı şriftlerdi tapsa bolat. İnternet kayın bulaklarından. Başka jaklardan dele Cyrillic Extended Font depdir, bizde görseniz bolat. Tuğra şrifti tapıp işletken albatta manilü. Bu öte manilüsü. Yandan keyin dağı bir nerse, dağı bir bulak. Bu jerde vk.com Kazfont degen var. Sayt var. vk.com Kazfont, Kazak dizayner bir jigittin stranitsası. Bu jerden bolsa Kazakça, Kazak tamgalaryny podдерживать etken şriftler bölüşüp durat. Ben bu jakda aýbay köp karap duram. Antkeni bu jerde neme bar da? Kazak tamgalaryny podдерживать etkenler bizden öňe tamgalaryny podдерживать edet. Oşonduktan bu jerdeki şriftlerdi köçürüp durup işletsek bizden tamgalar bilen baýlanşyklы problema bolboýt. Bu jerde köp şriftlerdi neme kılıp jasaýt. Kazakçaga kotorup andan keyin işletse bolat. Misal üçin bu kol жазуу şriftleri aýbay sonun nemeler men kerek bolsa alıp koldansak bolat. Da aýtganda ele bulardyň köpçüligi normalde misal üçin $10 neme bu jerden bolsa besplatny berip atat. Biz bunu alıp durup koldan atabız da, birok bunu kommersiýallyk maksatda koldanuga akybız jok. Näki bu jerde Creative Market'ten bu şrift satylyp atat bilişimçe. Kurut degen şrift eken. Näki $10 dep satylyp atat. Bu jaktan bolsa biz besplatny köçürüp alıp durup ele koldanaberibiz. Birok bunu aýtganda kommersiýallyk maksatda koldan boşubuz gerek. Crazy Kurut degen şrift. Uşunday, emi bu jerden toltura şriftler var. Karap durup, körüp, özüňerge jakkan şriftlerdi alıp, жаңы dizaynlar, жаңы sonun dizaynlar jassaňyzlar bolat. Al emi, baribir nemeni tapbay kalsaňyzlar kanday kılasızlar? Men misal üçin keýbir uçurda aýbay zarыл bolgan şriftdi tapbay kalam. Anda ne kılam? Misal üçin bir aýbay jakkan şrift bar, oşol şriftde bir logotip jasaşym gerek. Anda ne kılam degende. Anda maga kerekli bolgan tamgalardy tapganга hareket kılam oşol şriftde. Birinçi Cyrillic'in tapsa bolop, Cyrillic Extended emas, Cyrillic'in özüni tapsa bolop dep garaým. Tabılbay kalsa Anglis tamgalary menen Kiril tamgalaryny çygarганга hareket kılam. Misal üçin N tamgasyny çygargym kelse H tamgasyny alam. Andan keyin aga kuyruk koyam. Bir ütür menen je bolsa bir okşaşdyryp neme menen pero menen çyýyp çyksa dele bolat monday nerseni. Andan keyin oşonu koldaram. Birok bu uzun tekstlerde nemelerdi işke jaraý turgan nerse emes. Oşonu aýtyp goýyn. Hazırınça bugünkü sabagybızda şol jerden toktatabız. Şriftler boýunça süýleşdik. Keyinki sabagybızda dagı köreldirabda öýrenip ulantabız. Salamatda kalgıla, sorular bolsa bergili.